bitno da te ljude odmorimo. Vama želim da se čuvate, da se ne izlažete bez potrebne opasnosti. Imamo posla sa našim ljudima, ali koji su veoma nezgodni. Situacija kod njih nije dobra. Mobilisali su prije 3 dana sve muško. Prema tome, vojnik može da izdrži 3 do 5 dana. A vi ste sada svježa jedinica koja će moći da izdrži 3 dana. Od vas se zahtjeva da se svi vratite ovdje i da se čuvate. Izdržite 2 dana. Jer nije lako državu stvoriti. Toliko, sretno. Hvala. Legendarna druga. Danju i noću po vatri vodi, tigrovi idu ka slobodi. Zime, kiše, ništa to nije, u grudima srce za nas.